lepsi ke tei hang hang ze ko ta te rami chi mare mi ko ta te nei mi ko ma subject so te hang ne chi select rami ko me nangu subject interest te chi rami class 10 loi lu me mak chai hana class 10 ne kya me 11 ge hang dai na nangu stream choose la science commerce arts humanities I boleh nang choose te ngau da ane jigen bai ko me choose te rami hai na do kulum pui pe me ang ina me lesi ke te ya na class 8 9 10 gelami nang nam do sayara makcai nang kid dung nang kid ina lesi ka te melame 지금 도 sampai toira makcai especially student me lesi ka family ne ning jira nang 10 pass te lu je 11 ke te chu dai la ne nang subject choose te ngau da nung karang je science commerce arts humanities samanya hai na chi lo doctor engineer tức là ngang có subject kia nang mi đấy ya doctor tên này lệ này cũng vậy doctor tên là sẽ làm nên này cái अच्छा मतलब akina nang ले सीख थे लोग को तो रहा doctor tên này là nang có stream thế से arts commerce thế là apa na to laka lepsi cái thể lên là pam phui cái cái makanya nang kaning deh itu chẳng ka makcai betul nang ada nang ning doi nang cecai da suppose ne dai gum lepsi cái thể hang rame ko phui cái rame makcai dai gum je so ta hang dai kaning me tewi mi prachi ra te ra chuna ge 11 ge tetsu rabage 내가 맨날 스트림 చూస్తే라미 진짜 난구 result pegalu제 난구 interest ne subject quairale ko te bise na nang ka te hang zai ne lesi je hubi je makchai lesi book je read la suppose ne ikime lakti ja sungak kene so ni ne songgala da jiji kene nangu interest aim nang tewa kaning be aim ja pura bagum ja spong phuge takarami na nai class 10 pass te lu ja science ko ne le na ko te se nangu marks percentage ya nangu minimum to maximum anui estimate hange hangsam google 55 hangsam google 60 gum mamu minimum ne chipo ne ma koi khamida hello je ji science gu kana z kana lamu pcm pcb maksai pcmb pcm jebon ko se physics chemistry maths PCB jebon ko se physics chemistry biology PCBM jebon ko se dai physics chemistry maths biology chipon ko ta de ko se chipo subject ku chum je ang chu choose te ngoda makchai nang na madai ko ni lega ne madai ko ida chipo changane nang language can ngore ko changa optional can ngore nang gulusi makcai nang gu school ke depend da chija PCM te lung ko ta de se ke kena engineer na rehge engineer PCB ko lung ko ta de se doctor medical line ke ta biology kring me ko kera pakna be subject nang commerce 11 ge choose na
nang chu ko qualification eligibility ko se minimum nang percentage che ma nang da ang sa mo cham nang 45 ang chai maximum school ne 50 percentage ko da chi po commerce ne nang chu ko subject e mo se nang economics accountant business studies peja ka cham maths ke option na mai maths te ne mi makai without maths le lam commerce le chipo nang ko lu tanya nang kaning metera ko so pro ngom mi ai ge ngau lo da pak chumbe arts maksa humanities chipo ge nang jo subject ke ngau da economics, politics, psychology, philosophy, geography, history, sarga. Ike engoda. Aye, nago me choose rami. Nangu interest kena. Nungka orang ni je. Nangu interest kena koira. Ene, nang ci koi lu tu ne. Paswat yang ne. Kau tu tahu je. Ada screen में होगा stream change तेने ना तेरे लुबी ले जे चिदिया लो नागुम जे stream change तो रमी है maksain naगुम जे ते दवाई में है 12 के नंगे science te na nang je both arts and commerce ke nang kre ko na lo ne nang choose we nang na science ke la ke science arts ko ne ko dai we commerce ko ne ko dai we nang kan ning me te dai we makchai nang commerce 11 12 ko commerce te lu chipo ke la ke nang ne stream choose te na nang graduation te chu dara ho gaya nang arts ko we lele nang arts kene kre ko na pass te lu ya apo kyam se chai le then nang gu jang ta se nang arts te na switch te dola kote vine se na nang guri jau mi pege ning chira science te na commerce nai arts ke lewi commerce te na arts ke lewi le ja arts te na arts ko nan tau da makchai makda bazet ole lare chini na komantero ningai ra samdum mai ai re hege dai kom ja career choose te rami chini le jana next video ge class 11 12 ke temange i video tule dai ho spoge i AI को ले मेंशन देखो हमारे प्रोग्राम देना सब्सक्राइब ले लो ना काम को शेयर ले लो स्पो वीडियो हमें कॉल